megalayapost.news. Kakong RB lengwa lengba kaying kesem mendasingi kila alam pipai bano yakawi kamadan futsal kabal kerteng kumkala fabe Grace hakasnong Saiden Riboy District da kajing angnut ban plilat iki samla banyo eka cakakilan met ban lightru na kijing lin basniu kamtam kajing di buai kumkakiat berdrog yakate kamadan nelakai lawan plipai ba dau Reverend DS Roy Mukti kumukongsan hakajing adol langru uba iki lapang rambak snong kasnong Saiden kakong RB lengwa lembat kibaying hasem kum kaying kesem berkawai kilap empau bah peneng cibun kijing jong kajing inti ban pendep ya ketika madan ndrei kalongpat kajing kemen kabakrau ba mentakas ngi kila ala ampli ba ya ketika madan pala empala pendep lut nadong sedong ndrei tang kini kindiat tayo banwan on pedang no ya kisamla kibakwa banwan lakai ha ketika madan pendul kam ya karu na tenta keburang ublai kajing lut kerapun baharu kata nomor beli sibun kita kemudian deh, hendak musma ban anu nomor banutan sibun kiparlok kibaci tersan dan ini kibaci support ini kamtam hakaban penting kemudian ya kini kemudian kau hendak memang hendak pentau mo kajing semua mo baham konstan dalam yang kedua dalam ini lagi parlok kijami ibarat kaki di madu ibala dema iba ai jingwa demi bande kumi kumpai ban nomor kata de kajington de ini kabala long sisa kajingarap ndak banta tuni to kajing sisa kalau kajingan ku bakrau kadonru kalti kapadilam dapat lagi khub sama kajami sagala we kababarna ni tak dirisgi Gidayok kemdok, sispa santu asunduk. Ngalong se no to dok, sispa salbordok, sispa santu asunduk. Gidayok kon bodok. Buat man kesire, sisun situ kali hajar syakun. Ngerti ini ikon, ikti, ibayi Desember, ilok kijot, ibadol kesok kesini. Dekat boy, rawasya baru. Gidai kun karla kalian ada bagi daripada mempelai gede kalau ketika ku berkerau jika bikin nikah jika bikin ilmu gede bersoba gede nanti kapan dalam jiki siapa nanti kebaba Grace ya kene ka inaugurate ya kene ka futsal ground hari ini ijing li ya kene kamadan dilekai kapen phalang hanga ya ka vision ka bakum ka ying pidon bat ni snoro na ka jingkran lam khmat nei we ni kon jogi yem bat kum joro ka mission ka bapidon ban pen urlong ya kene ka vision ka bakum ka ying ka bapidon bat namdon jing atatir ai ban ong baka vision kabadon ringkat baka mission kam julong lenwai ka vision kabadon ringkat ka mission ka penni kisok ka penpoi syakathong bakon rak ia bijing ka ku banyo ban pli ya kene kamadan yelek kai futsal minta kasih kala day ka achievement ka crowd na ka joki ka yeng Ngiriyo snow na jingkran lam khmat yaki hurdles kibakum kayeng kila day ban yat limba hakapor baki pen kre ya kene kamadan kila don shibun ki jing bat le se la don ki por bala suduk jingkran le se la su atatir henry ka min siem kaba don jingkran apo jonki ka penlong yaki bagi niat syakmat ban pengurong ya ke kabamaki ki angnut batnar kata nga shim bakane kapor ka kemen shikade na ka ka ying ka sambat barok ki badan ka jingede baki layo ban pli ya kane ka magang ha kane ka si ngatan ro ban ong kane ka we bat ha ka jing prakhat jonga hi kum ka ying kabaai jing shekri yo pai ba
balik ke sim kumta ke daw ko long bangayu I ban nak ni ke yeng ki don shibun ki riu shekri paiba lemba ki profession ke baki ki don ki jing tray baki tray haki office haki school haki unut benta baki don kadi ke jing shekri paiba ke jing tray don taw paiba henry hagi ni sngi pi ben pau shinna pi ben pau prothai baka jing shekri paiba kam biang tang lemba ke profession ke baki ki don pi kwa banok senyang AA syaka imlang salang syaka shinong kathau syaki khun kikti syaki young generation ki berangwan nadien ki berangbot nadien bak namar kata ngashim bak ni sinjam ka phila shim kum ke yen ban shna ini madan yel kai futsal kala dei ka jinok senyang ka bakrau na ka benta ki khun kikti ki chongi ka shinong kathau kumjo Meghalaya Post.news